Azken egunetako datuak kezkagarriak izan dira. Momentu honetan gure lehentasuna elkar zaintzea izan behar da. Jai batzordeko kidea naiz eta badakizue Arrigorriagako Coviden tasa dela eta ezin dugu egin edo ezin dugu ospatu jaiak nahi dugun moduen. Bai prestatu ditugu ekintza simboliko batzuk, beteko ditugu, baina bai esaten dizuegu mesedez, distantzia gorde, maskarilla eraman, baina bai disfrutatu duguna momentu honetan. Ia datorren urtean zelan egiten dugun, espero dugu jaiak beti modukoa izatea. Somos de la Asociación de Jubilados de Arrigorriaga. Estos días hay que proponerlo, pasar lo mejor posible, pero siempre con mucha prudencia y guardar siempre las distancias y llevar la mascarilla puesta. Sabemos que tenemos un fin de semana especial por delante, pero no nos podemos relajar. Es importante que la celebración se limite a lo que está organizado en el programa. Hola, soy Alfonso de Arrigorriaga Txirrindulariak y me gustaría incidir en el uso de las medidas anti-COVID. Egun bereziak datoz guztiontzat, baina denok dakigu zer egin behar dugun. Zaindu zaitez eta zaindu gaitezen.